खुरुमजरी ISTB की पावमिंग ताबिदबसिंगु तरानोक्सरी आनबदा मरुबा पाव थुम फांगलारोय हाइदुना मियोय कियाना ममल वांगना थुम लैनख्रे अमरोमदा थुमगी अवाटपा लैते हाइना मिनिस्टर ओकेंद्रोना फोंदोरक्ले मनीसलामिसिग मतंग सथरी बपुंग कुनमरी की जनरल स्ट्राइक न महौसा की पुंसीदा अकाइब पीख्रे अमदि तोवान तोवान बा एक्सीडेंट की थौदोक्ता मियोय अहुम सिरे अमा सोक्ले पाउ संगन पिजरी मणिपुर थुम फंगलरोय हाइदुना मियोय कियाना मिपाइनबदगी थुम केजीदा लुपा यांखैदगिना चामा फावबा पीदुना लैनख्रे थुम लैननब होनबदा मियोय कियाना अवाबा किया मायोकनख्रे अमरोमदा थुमगी अवाटपा लैते मियामना मिपाइबिगिनु हाइना कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर ओकेंद्रोना फोंदोरक्ले अंगन बायुक्तगी होंगना मियोय कियाना मसा मसागी मयुंगी अनकपदा लैरिबा लैकाइगी दुकान सिंगदगी का हेना थुम लैसिनकी मफम खंगदना संदोरखिबा पाव असिना मियामदा थुम फंगलरोइद्रा हाइना पाखनबदगी अतांगबा ममलदा तोवान तोवान मफम सिंगदा थुम लैबा फाव चनकी बन मनुंग ओइरबसु मियोय कियाना बाजारदा थुम लैबा लांगनकी मियाम अदु पुलिसना कंट्रोल तौनबा यामना कन्न होनकी अखोई फंगबा तांगबा कोटबा मता लैरोय अखोई थुम मदु फंगनी अखोई थुम अदुकी मध्यक लैरी सही मरी महासा हनब गोदो अतो थुम पैदर लैरी थुम फंगनी मयाम युमदा हंबिरो अदुगा इसा इसा की थबक चपिरो मयामना हारिबा कोलिबा सतोबदु तोंगानी मयाम फजबिगनो अदु थुम याम लैरी थुम याम पैदर लैरी मयाम पैतो वाब लैरो थुमगिदमता अमरंदा ख्वारिमल बाजार ग्रोसरी के पोचे योलिबा करबार वाला अमदी बिजनेस एक्टिविस्ट सिंगना मणिपुर थुमगी अवाटपा लैते थुम फंगलरोय हाइबा अरानबा पावसी मियामना थाजबिगनु हाइना फोंदोरक्ले अमन थुम फंगरोय न मैम नते मधुदी मपानदगी लाकपा तोंगाने मधुदा थुम वाटपा नतेबा स्टेट बिहार दरा यूपी दरा कराय दरो थुम अखोगी एक्सपायरी डेट की थुम फाजबदुना मधु फाबदगी मी से थुम फारे हाइदना नत्रगा लोरे हाइदना हाइबगी तोंगादुदा अखोई मणिपुर योरे मी अखोई मणिपुर दा हानसु वाटपा लैतबनी हुजिसु लैते There is no need to get panic buying for salt. You will have abundant salt in Manipur. There is no shortage of salt in Manipur. Please do believe the society, do believe our comments. इम्फाल की मनुंग खरदा थुम फंगना बहोनबदा मियोय कियाना किउदा दुकान ममांगदा लेपनकी संदोरगलिबा अरानबा पाव असगी हौरफम थिदोक्तुना सरकारना मसिबु थिंगना बहोनबियु हाइना थुम लैबा लाखिबा मियोय अमना ISTB न्यूज़ दा फोंदोरगली बिहार गुम यूपी गुम थुम तांगे दिमापुर सुफंग फंग्रे है पाव कोई नुसा थीनदना कोई सूम चेनरपदुनी थुम से खुसेम की कंपनी की अटोप पाव इफंग फंगदना अखोई हेक्ट थुम से तांगम वाने हुजिकसे अखोई सिदा योलेसी चामगी अहुम कनागुम गांगनब फबना मरी अदुमैना अखोई लुपा 3 पीब थुम से सुमैना योले इम्फाल दतना तोंगा तोंगा डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु थुम फंगलरोय हाइना मियामना पाखनबदगी लुपा 13 पीबा थुम पैकेट अदु लुपा 50 दा फावबा लैनकी निंथौखोंग मार्केट बद दुकान जिंदुदा थुम लेरम थेंगनबदगी फरे मसे कोई लौथोगे हाइदना लौथोगा मफमदुदा मियामगी ममांगदा अखोइना अखोइगी थुमगी पैकेट रो थारिबा लुपा 13 मदु अदुगा मखल अमदना 13 थाय अमदना मखल अमदना लुपा 3 थाबदु अखोइना मियामदा क्यू लेफलगा मफमदुदा यंजै ओयरिबा फिबम असिदा कंज्यूमर क्लब मणिपुर की माइकैदगी मियामना अरानबा पाउ थाजबिगनु हाइना अपील तौरगली थोजोपा थुम फंगदे फंगोय हाइबगी वानिंगाय लेते अदो मयामना पाइबिगनु मसे तोगाने अदो माइकै खुदिंगदगी खुराइदगे वांखैदगे सिंजमैदगे उरिपोक्तगे रिमिस रोडगे थंगबदे हाई प्रेशर मयाम से कंज्यूमर क्लब तसो अकन प्रेशर मलाके मसी कदाबु चुमिबनुना कंज्यूमर क्लब ना थिजर मतमदा होजिके हारिबा पोरसे तोंगा ओरमे मसिदा मयामना थाजबिगनु हाना कंज्यूमर क्लब के माइकैदगे ओइ सेक्रेटरी मोइना आई सिंगदुकचारी मयाम फमदा अमरोंदा कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर M ओकेंद्रोना फोंदोरपदा मणिपुर थुमगी अवाटपा लैते लाना पाउ संदोरगलिबा असिदा मियामना थाजबिगनु MRP की ममलदा पोट लेबियु MRP की ममलदगी हेना पोट योलंबा अमदी पोट लेरम म्यूसिंग आइन के ओइबा चरक फंगनी हाइना फोंदोरकी बिहार दा केजी दा चाम यांखे चनी पीर पेनिक से हंगरांग हंथुई बिहार दा मसे बिहार की डिस्ट्रिक्ट तंखाय मदा मसिगे चेनबा तोबो मयाम अमा लै मधुपुनमतो सरकार लाक्सिंदुना मयाम ज्ञान तामिनदुना तोखरेदुना मसे बिजनेस कम्युनिटी ने सानरीब्रा कनाना सानरीबनो कोई गवर्नमेंट सब चाब थिदोकनी कनागुंबा MRP रेट की हेन योलंब तारगदी आइन की चराक पीगनी लोइनना
MRP की ममंदगी हेना लेरिबा कांगुदसु कंज्यूमर सिंगदसु हाइबा सेम चेराक तो कोई फंगनी था मगी मी मन चागदब मसिंदगी हेना ngasi ngasi mak koina tajabada mafam kaya da bora da loba bundle da loba kaya koi tajai masi tobiganu masina unnecessary natural scarcity thokna ba state da machak wegani adana department sina leiriba district administration ga tana jaraga sidana tana ko je thubu matam da DGP amasung district SP sing da su pau piri haraga masi prachar ma sandoi bese kokna ba honari loina मियामना मसिगुमलबा अरानबा प्रचार सिदा थाजबिगनु अमरुंदा थुम फंगलरोय हाइना टोंगा अमा संदोक्तुना मियामदा वहालिबा असि ललोन मखरना मतम हेलबा थुम योनथोकनबा सिनबा थौरांग ओइरंबा याबगी चिंगनबा लई हाइना प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी मणिपुर की कन्वेनर तामफा टोमिना ngasi wayengbam laikai lairembi manakta leiba masiga office ta pangthokma paumi sing unabada phungdokre haksang sokpa yaba thum yonba amasung mamal hen yonba sing tingnabagi damakta hayengdagi committee na yengsinba horgani haike इंडिया की नत्रगा मणिपुर की कराई कराई देगी थुम पुथोई अदुगा करंबा मफमदा थुम की खुदोंग चादबा नत्रगा थुम पुथोकपदा अपनबा लेबदगी सुगुम प्रॉब्लम असी मणिपुर दा मायोकनारपा याबगी ओइथोकपा लेबनो हाइबदु इखन खंददना थुम हेक्ता लेसनबगी अकीबा फंगबा मोंग अमदा चथनबसी तौबिगनु मियामना सिगुम्बा टाइमिंग दा करी लेबगे हाइबदु मरम चाबा चादबा हाना खल्लकांदा अखोई मियामगी अवाबा थोक्तनबा होनमिनसी अमना अमदा तोंगा संदोकपगी थबक तौबिगनु अदुगा गवर्नमेंटनसु सिगुम्बा थौदोक थोलकपा हाइबदी अखोई मरम चादना सिगुम्बा कनागुम्बा खरना वाफम अखोई तोंगा संदोरकपदगी मियामना कीबा मोंग अमदा थाव फंगोइदोरे हाइबना सिंगबा थाव क्यू लेप्तना थाव लेबा सिगुम्बा मयाम तौबसे मसी करीदगी नो हाइबसी तसिंगना अखोई वाखंददी गवर्नमेंट प्राइस फिक्सेशन कमिटी सेमबिदबदगिनी हाइना लौई अमरंदा मणिपुर थुम फंगदबदगी ममल वाखलगी बासिगी मतंगदा यूसेम नंगसी बाजार की मफम कियादा गोडाउन किया चेक तौब मतमदा था अनिरम कोनगदबा थुम स्टॉक तलेरी हाइबा खंगमंगमले हाइना यूसेम की वाइस प्रेसिडेंट चंद्रमणि कुमनजा नंगसी पाउमी सिंग फुंगदोक्रे यूसेम की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबादुदा मागना मखाताना हाइखिबदा तोंगा असिगी खुदोंग चाबा लौरगा दुकानदार सिंगना थुम की ममल हेना योनबिगनु यूसेम की वॉलंटियर सिंगना ममल हेना योलिब्रा हाइबगी मतंग ड्राइव चथब होरगनी हाइके वॉलंटियर सिंगना चेक चचब मतमदा थेंगनब थोकलगदी मदु यूसेम की वॉलंटियर सिंगना मकोई सिंग अदु आइन की ओइबा फंगफम थोकबा चेराक फंगनबगी दमकता मरी लेनब सिंगदा अखोई सिनजगनी मतमदुदा गवर्नमेंटसु अखोई ममल हेना योलम लिबा तोंगा सिगी खुदोंग चाबा लौरगा मकोई याइफनबगी दमकता खल्लिबा अखोई कारबार वाला सिंग यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना फगत चरकदौरिबा कारबार वाला सिंग असिदसु आइन की ओइबा फुंगफम थोकबा मतिक चाबा दंदीदु पिबिगदबनी हाइना यूसेम की माइकेदगिसु गवर्नमेंट की मफमदा अपील तौजरी थौबाल कैथेल दसु कारबार तौरिबसिंग थुम सिंग हेना लेसिन खिबदगी नुमिदुंबा मतुंगा थुम फंगनदबगी अवाबा मियामना मायोकनकी थुम पैकेट अमदा लुपा चामा फावबा यौनकी अमरोंदा बॉर्डर टाउन ओरिबा मोरेदसु थुमगी टोंगा यौरकपदगी मियामना दुकान सिंगदा थुम लेननबा क्यू सांगना लेबनकी दुकान सिंगदगी अहेनबा थुम लेनबगी मथक्ता इम्फाल लोमदा थुम फंगनद्रे हाइबा पाउ फंगबदगी मोरेरोमदगी थुम लेरगा इम्फाल लोमदा पुथोकनकी हाइरी टोंगा सि हेना संदोरकपदगी मोरे पुलिस की ओसीना लुचिंगदुना दुकान सिंगदा थुमगी ममल हेना योंदनबा खंगनकी अमदी गोडाउन सिंग चेक तौकी एमसु सांडल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट नब कुमार लुचिंग टीम अमनसु दुकान सिंगदा थुमगी ममल हेना योनब्रा हाइना चेक तौकी लोइनना ममल हेना योनबा यारो हैबा वाफमसु खंगनकी थुम ममल हेना योनबा दुकान अमा थोंग लोलनख्रे मैत्री काउंसिल मोरे खा नोंपोक अपुनबा नुपी लोप अमदी एमसु के मेंबर्स सिंगसु मोरे टाउन मनुंगदा थुम ममल हेना योनबा यारो हाइना पब्लिसिटी चटके मणिपुर थुम फंगलरोय हाबगी टोंगा असि सांदोरकपदगी चुरचानपुर यवक्तुना मफम अदुदसु मियामना थुम लैननब होनबदा अवाबा क्या मायोकनकी हाइना अखोगी चुरचानपुर पाउमिना पिरकपा पाव मना हाइरी दुकानदार सिंगना एमआरपी दा थारिबा ममलदगी हेना थुम सिंग योनकी हाइरी अमरंदा जिरिबामदसु थुम फंगनदबगी टोंगा संदोरकपदगी थुम पैकेट अमदा लुपा चामा फावबा यौना योनकी हाइरी टोंगा असि थिंगननब जिरिबामदा लेबा एनजीओ माहिरोगी लुपसिंगना ड्राइव सथदुना ममल हेना योलमा दुकान मपुसिंग फगतख्रे जिरिबाम पुलिस नसु ममल हेना योंदनबा अकनबा वाफमसिंग दुकानदार सिंग द खंगनकी हाइना जिरिबामगी अखोगी पाउमिना पिरकपा पावोसना मखातारी
MPP की वाइस प्रेसिडेंट आइस मनीषनाबु सखंगदबसिंगना नोमैना कापतुना हाटकिबा थौंगबु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना मारा लाइबसिंग फादुना दंडी पीगदबनि हाइबा दावीदा ngasi ayuk pung 5 dagi miat asigi matangda semkiba JC na sathariba pung 14 gi general strike asna mahusha gi punsida akaiba pikre banna sina maram oiduna marak nakpa amasung arapada chatkadaba gari sing chena khide kwaramal kaithelda mi lakpagi chang yamna hanthaki thangal bazar pauna bazar thong hangna khide imai ben sing kaithel kabagi chang yamna hanthaki sarkar gi loisang amadi school singda mahiroi sing kabagi chang hanthanaki ban manungda hauzik pawgi oina pamdaba thodok thokpagi paw leitri amaromda general strike sagotpani chingnaba singna thanga amasung bisnupur gi mafam kyada miyoi kyana lambi da thoraktuna tire mai thaba amadi achada huksing thingbagi thabak chathaki miyat paputho haiba miyamna kholau kya sulauki amaromda bisnupur bazar da JC amasung anul gi miyoi singna wakat mifam chathaki misam hatkanu miyat paputhok tuna cherak piu haina thaba play card kya su wakat mifam aduda sizinaki ngasi tongan tongan ba accident gi thodok ani da mioi ahum sire amana sokpati gi hospital da laikana kre ngasi nungtil pung mari rom taba matam da laingoi puba tata gari amana activa tongduna lakpa mioi ama thawal thong mathakta thengba gi activa adu da tonglakpa mioi adu sire laikidrba mioi atudi livestream akoisna sahi homfu manga khangabok sorok wangma commando complex maya degini activa adu ba thenglam liba Tata gari number MN04A2449 adu police na fare laikidrba mioi adu postmortem bidamakta Jenims ki mokta thamkre amaromda ngasi nungthil pung 5 makhairom taba matamda wangoi police station ki manung sanba kerosene oil pamaya da Tata sumo amana activa amada thengjinbada maduda tonglakpa mioi ani sire amana sokpatagi hospital da laikidna kre laikidrba mioi adude yumnam huidrom dagi huidrom nando sahi kuntra apokpa khomai kawi atopa amana athopam biren sing sahi nifunipan haurebi mayai lekai degini haukibana be magitang tara humdoi ge ayupung tararom taba matamda tulihal airport manakta MPP ki vice president in charge administration ge thudang puriba haubiza manisnabu masana alto karama thauruga chalinga nomaina kaptun halamba thaudok asiga UNLF amadi masigi lanmi sanglo Manipur People's Army MPA ga karigumba makhal amatigi mari lena de haina aina thingkraba loop asigi publicity officer M Sakhen gi cherolamana kangalagli amaromda MPP gi vice president haubizam manisnabu didim lambi gi changangai uchekon mapada nomaina kaptun hat ki bathoduk aduga KYKL ga karigumba hiram amatada mari lena de haina loop asigi deputy secretary publicity and research ice kambagi cherolamana sengdoragli makna laikitabada loop asina tamoi sogna awaba phongdokpaga loinana imung manunggi awaba da su loop asina sarugyari hairi amaromda manisna halamba thodok asi pripak progasu hiram amatada mari laina de haina loop asigi senior publicity melai gi cherolamana khangalagli laikidabagi imung manung amadi miyamna kari maramgi damakta makbu kanana halibano haina chingnariba samannaba phawriba singasi koknana ba thodok asida chenariba miyoi singna sengdokpina ba loop asina appeal tawragli Nakalamoromda Naga Women's Union asu handak MPP gi Vice President Halamba amadi Ragailongda Thembungbu hatkiba loinana Tamelongi Falong Khulda nongmai kamnaduna ZUF ki cadre hum sikiba amadi NSN IM gi cadre ma sokiba thodoksin asibu kanna yaningda phongdoragli laikidrabagi imung manungna nangauriba awa anadasu lup asina sarugyaba loinana miyoibagi lisat nattaba crime singasi tingnanaba aikoi khudimangna honaminarasi hari Kulai paiba group singasu misam tinba mafam amadi kul singda makhoigi mihat pung onthok loidabani hari amaromda police na tear gas kapsinduna khuya thongda asokapan nangan kiba thodok adubusu nungai taba phongdokpaga loinana sarkarna miyamgi khudong chadaba sing wari sanaduna loisinaba honabagi mahutta miyamgi khongjang hena kansinnaba sildoidabani hari Manisna menungsi laitana halambagi thodokta pripak amasung masigi lanmi sanglo red army ga karigumba makhal amatagi hiram amatada mari laina de haina loop asigi publicity officer Sanju Oinam gi cherolamana kangalagli MPP gi vice president Haubizam Manisnabu hat kiba thawngasi Trinamool Congress Manipur legislature gi luchingba opposition leader I Ibohol Beda yaning da phongdokre ngasi ma ki quarter da pangthoki ba pawmi singa unabada imung manungi awaba da su party asna sarugyari haina phongdoki
nakal maromda Indo Myanmar border fencing asi sarkarna security fencing ni haiduna Manipur gi lamda sangsinduna saban khajaliba asida rajniti dal singna amatta oina punna Bharat Sarkar gi maphamda taksinaba lauriba warep asida Trinamool Congress na sogatpaga loinana mapung phana sarugyari haiki Masida Rajniti Dalgi Khenaba Thamdana Amatta Oina Saruk Yaminasi all political party gi mifam da laukiba warep sing adu Home Ministry amadi Bharat Sarkar gi makok thongba singda punna taksin minasi haike Masida Rajniti Dol adu ada khaidana akhoi pinamak khoi gi boundary kannaba akhoi gi lam kannaba sangjim minaba sida lairiba Rajniti gi dol khuding mangna mateng pangbiduna lai mateng pangbiduna hojiksu leiri akoisu pangjeri aduga masaisida sarkar paiba paida bahaiba thiba tawdana aikoi punamak aikoi gi lamsi kangadabani aikoi gi boundary si kangadabani amasong sayena na leiriba boundary gi phibam masi khangtok triba makai achumba ma khangtok triba makai boundary gi fence bolepadabani sarkar gi phireba sida aikoisu chawgatchari France ki nipan suba mapok kumon thorom ngasi Manipur Press Club ta pangthokpaga loinana angang yamna pokpi mama kuntra tarukta ikai khumna bu utkre thorumaduda France ki President Sapamcha Jadumanina thorumapu oike thoronga mari loinana kongu photpa amadi sam kapagi sinpham paiba lamdam sigi mioi taramanga da su khudol pot piduna ikai khumna bu utke thoronga mari loinana France ki President Sapamcha Jadumanina haikibada maripak nungsiba amasung thabak suning nomning bagi wakhalo leitrabadi Manipur da inner line permit system Chana halabasu kanabo pangloi ILP chana hanba haibasi Manipur Sarkar na thamoi singna center da taksin bagi makha pole haiki Manipur da inner line permit system phani amna saknaraga school ai koida national wa kanwa ba ai koida workers wa ba ai koina karamna mitu singsikar loine gadati haibu wa ba adu itara inner line permit system phani amna saknaraga school ai koi adum ya koi yellow mission share mito isin yam to le tum hangra kata pukhida asowama da tumwa ka ma hadar kana tumi wonda badona akoi gi indigenous people share bharat yam mission yam ma de lupsana kana du mangane Lupa Karor Nimfu Mangarom Changna Sangai Festival Nangnanaba Lambi Sembagi Tabak Satari Haina Works Minister Dr. Ratan Kumar Ngarang Namidang Imphal West Samadi Imphal West ki mafam sing da lambi sem libising yengsin bada phongdo kre kongsada dula PWD ki chief engineer Lokendro Yauna atai mari lenaba engineer ke susarga ke Chief Minister ki akan ba mijeng makhada sahi taruglom satnanaba lambi sembagi tabak asi long term policy amo oina paikhat pani haike Nehru Yuba Kendra ki foundation de ga mari lenana Emoinu Nupi Saukhat Loop Ngarang Singzamai Singa Makhada Hangdok Pagaloinana Tha Ahungi Skill Upgradation and Role Goal and the Jewelry Program Hodokre Hodopagi Thoramda PICD Minister I Hemosandra Nehru Yuba Kendra Sangathan ge Vice Chairperson Kumari L Tilotama Yauna Mari Lenaba Official Singh Sarga ke Tarunga Mari Lenana Tilotama na Fondo Kibada Sotana Lehori Banaha Singbu Segment Pagi Pandamda Nehru Yuba Kendra Lekhat Kibani Nubi Singbu Chakhal Halaba Matamda Samajma Chakhal Pangamgani Haike Sangai Festival gi sarugama oina lamkoi ribasingna laktuna Loktak Pat yengbada khutongsa na bagi damakta gari thambamna chimbasing Transport ki Secretary Lakshmi Kumar na luchingba Transport Department gi kambu amana Sendra Fawa chatuni yengsin kre Jarnam gi basu sangyeng oina Imphal gi Sendra Fawa service tawduna yengkre Right Angles na Planet Kids ka khusam duna Healthy Baby Contest na Sagolban Moirang Hanubada Leiba Masigi Office ta pangthokre angang chaniromna sarugya ki Manipur State Legal Services Authority na sinduna General Degi Thorom Carmel Joyti Care Center da pangthokre Thoromasida High Court Manipur gi Chief Justice Acting LK Mohapatra amadi Justice N Kotesor loinana Carmel Joyti Care gi Center gi Director Pauline Jos na Thorumapu Singoni Sarga ke Legal Service Authority ke member ke asu Thorumadu da Sarga ke Mana bache fongi nimpu marirak subama pokumon thorum ngarang Manipur Press Club ta pangthokre Thorumasida MLA Joy Kisan All Manipur Working Journalists Union gi President W Samjai amadi ke Siamna Thorumapu Singoina Sarga ke Pausi Singmiamda Yawunmagi thabak toriba Hawker Maribo Sililang liba singi maike digi selamani kudol po chingpiduna ikai kumna bu utki Amjugi President Wangkemsa Samjaina apikpa senfam kharaf hangliba paumisna miyamda ipau phangaliba asigi thagatpa phongdoki
MLA Joy Kisna media gi mating yauduna chakot pelam da mama oithok pangam loi haiki yaidi pok chandra khongdagi koire pok lamkhai phawba kilometer kunmanga sangba lambi semnana balupa crore ahumrom lauthok khraga lambi ningthina sembidre haina North East Border Area Development Organization Manipur amadi United NGO Mission Manipur na Manipur Press Club ta pangthok pa paw mising unabada phongdokre atuba matamda miyam gi development gi senfam lana sizina kheba miyosing sarkar na Dandi Pigadamani Haina Wangang Kibasing Fondong Naki Yadriba Lambi Sisu Ningtina Atuba Matamda Semjin Gadabani Haina Davito Ki Official Central Assistant Head Tagi 3 crore Tata Kipuche 0 to 25 Chandrokong Kasong Kulen State Highway Ki portion 0 to 25 Ki Munung the Tata Kipuche 3 crore in maintenance Kakra Yoga Mududa Mishi Pauda Bangalore da laiba Karberi Sapal Trust Koba NGO mana Manipur da laiba masigi branch ka khusam naduna Moirangi Lakeview da nominini gi oiba lemna laing magi ke mama pangthokre miyoi kya da hidak langtak singsu lemna piki Thawbal District Transport Officer RK Zaint Kumar tabak tagi lauthok trabadi lakleba November gi tang 18 dagi Burma Sugunu Road bus sienba leb lagani haina Indo Myanmar Sugunu Road Bus Owner Welfare Union gi Board Director Priyo Kumar na Governor Road ki maning da laiba union asigi office ta pangthok pa pawmi singa unabada phongdokre Manipur State Transport Policy Final Draft phongdriba fawba khudak ki oina Public Transport Singda Anoba Permit PB Yarui Haina Yanaduna Office Memorandum Fawba Tokiba Wapamadu Thobal District DTO RK Zaint Kumar na Thugaiduna October ki tang marida register tauba Yayoiba Auto Owners and Drivers Association da October ki tang kungamapanda Sugunu Bazar dagi Lamkhai Fawba Chenaba Diesel Auto ki permit pithok lamle haiki Permit asi dead back tawdaga thokpani haibasu khangbangamle lakliba tang 19 fawba ki manungda mak Tabak tagi lauthok trabadi mathangi numit tang 18 dagi Burma Sugunu Road ta bus sen balem nagani haiki DTO Thoban ekoi gi Regional Transport Authority gi all lana season duna ekoi gi director na thokiba amasung mantri na thokiba order singi wang da dead back to duna ekoi gi Sugunu to ogai lamkhai baza bia ong lamkhai da ekoi gi auto khra lana pan pisalam basi Tangtara masi maki power se lana season abani aduna tangtara da nipan phogi manung da ekoi gi Thwan DTO asi ekoi gi maki DTO gi post gi thok gi lothok kadamni kemo lothok da tar ga di ekoi tangtara ga mapan da gi ekoi yesa line sida gari chen da khungjang amasung atop khungjang kaya ekoi yesa line sida indo gomas mu robber sono welfare union na ekoi gi level lektana DTO Thwal tuk tuk pawa ekoi khungjang chingchen jar gani aina ekoi thungjang Amarumda Indo Myanmar Sugunu Road Bus Welfare Union na sangsilakpa Kongjangda All Manipur Bus Owners Federation na mapung phana Sokotkani Haina Federation ki Vice Chairman Danabir na phongdorakli Thawal ki District Transport Officer apoi RK Zaint na Manipur Pumbada apoi contact areas permit amata piba yadre haidana sarkar order ma thokhamadi matunda mana anoba permit khara Sugunu dagi na waga thomasi all Manipur Bus Owner Federation na kanamong da kadip tawi amasu introma Sugunu ro na changela pa khungjangda ambok na haibadi all Manipur Bus Owner Federation na sobatkani aduga haiba mathong huktaba DTO asi athu matamda bahaki mathakta Transport Department amadi Transport Ministry maikidigi action lobby haiduna amboki maikidigi su mission Water Supply Division Maintenance Division number 1 PICD Manipur na kuwan mapam sinda laiba ising season nadiba miyoi sina lising ni sumna tarahumdoi taramarigi financial year manungda khasna thidok naba Water Supply Maintenance Division number 1 gi EE na kangalagli khasna thidok taba water connection kapagi thabak satharagani hari MPP ke Vice President Manisna hat ke bathoduk asibu Manipur State Congress Party All Manipurisu Drivers and Police Welfare Association Communist Party of India ML na yaning da phongdorakli thoduk asina lamdam asida law and order ngakpa ngamdaba sasan nama leire haibasi maik seng takle hari
ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗꯒꯤ ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯅꯥꯎꯊꯤꯡꯈꯣꯡ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯨꯖꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯀꯦ ꯀꯥꯃꯩꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯨꯖꯤ ꯈꯨꯜꯗ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯠꯊꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯆꯠꯊꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏ कम्युनिटी क्याना खुंदारिबा असिगुमलबा मफम असिदा कम्युनिटी अमबु इकाई खुमनबा उत्तुना मरा लेबसिंगी मथक्ता दंडी फंगलबदी थामैबन मियामना हेना नुंगाइगदबनि हाइकी अखोई जेसी की माइगी देगी असिबदी अखोई चीफ मिनिस्टर उनद्रिबो खोई ngairage अखोई असिब लौगिरोय मियाम थामैबन की प्रजा सिंह मयाम लेहौरिबा मयामदना मागी यामना पेंदना लेहौरिङैदुदा अखोइसिबो लौरोइना लेरिङैदुदा वरि सानानेना अखोइ सिदा वरि सानाबा लाकांदा मसिगी अमबो वारे अमबो लौबा ngамद्रगा करमाइना अखोइ असिबो लौदेनो अदुना असिबदी लौजररोय अदुना अनि रूल की मतुंगेना डिस्पोज तब खोपसी सीएम गा वरि सानद्रिबोदि अखोइ तौबिगनो अदुगा अखोइ इरांग थोक्तनबसु सिगी मरक्सिदा अखोइना संजनबा एजुकेशन ओरसु यामना डेमोक्रेटिक ओइ मोंगदा संजिलकांदा अखोइ याम सुमना संजनबा थोमगी ममल तांखलकपगा लोइनना फंगनद्रे हाइबा वाफम मियामना ngangnarpadagi emsuna imphal gi manungda akoibada leiba dukan amasung godown sing satuna sek tawkhre loinana dukan mapu singa wari sanabada wafam asi tongane haiba khangmangam le hari aranba paw sigi khudong chaba lawraga imphal lagi haithaki ba mafam singda kanaguma singna thumgi mamal hena yondana ba khangalakli IRB personal amana nomai kapagi thodok tamiyo ama sogle thodok asi ngasi numidung matung pung anirom taba matamda mantri pukrida nauna sagalgliba civil secretariat ki complex manungda thokibani sogloba miyo adudi MD Tombi sahi kuntramanga apokpa gutup hata golabati dagine thodok asi matang da thigatuna mara laiba personal sing mathakta dandi pigadabani haina Muslim Council of Manipur ki Secretary General Haji Arafatna phongdoragli Hariba IRB ama masida chenai nomai asamakta nomai pairaga masagi jitin ga tawraga makoyani na kapi haibase security amadagi micham amana micham boiro ma uniform boiro mana jitin ko gomna pedogi nomai na kapi no haiba pora masi police na inquiry ma khata tabuningi loina na masida soiba adagi awana nangi khudi maksigi compensation maram chana bihan gadawni natragadi masigi makhan ya makhongjang changbu ya ma Muslim Council Manipur nasu sem sara loinana masigi thodok sida chenariba mioi mara leiba misak sing maram chana ain jola riski site ki thibiraga masi mathakta FIR ama lokalaga thu matamda case ama register to bahawise apne Muslim Council ki maigi digi panje Tourism Sakura Hanaba Manipur Sarkar na Sangai Festival Pangthong na bagidamagta akan matabak kya lokal basu Sangai gi laifam oiriba kaibulam jaw asidari mapan gilam koibasing lakadoriba si yawhanna bagi thorang lokhataba si laibak thibani haina Loktak Eco Tourism Developmental Organization na phongdorakli thanga ngaram da pangthoki ba pawgi mipamamada organization gi secretary Birena Kaibulam Jawda Ladiba Sangai Asi Nomada Humlakak Thortuna Miamna Uba Pangi Masi Festival Manung the Bapal Gilam the Gilapalam Koibasing Soidana Yaningani Festival Asida Lam Koibasing Bukaibulam Jaw Yohandabagi Maram Karino Hangli President Oina Maipaksnana Manipurda Tourism Chakar Hangi Haribadi Loktak Pat Amasung Kaibulam Jaw Hundopa Yaroi Imphal Mayolda Mate Karasiam Laga Lam Koiba Lakata Banati Wakalon Asi Paktok Sakto Hanbagi Matoktai Haiki Lengbir kaduba foreigners singaduna Shanghai se mamit magna uraga hankaragadi maduda aikoina makoina Manipur tana lakpa Shanghai festival lakpagi mahi yan basi maduda potuda organi khali lakpi ba foreigners singdu tasengba Loktak ya sengwa saktam Kaibulam Jawda laiba Shanghai gi magi asengba saktam mayam singse makoina yenghallaganda Shanghai bu nungsibiba amadi Loktak bu convening bagi wakalon se koi Pawan Jening bi ekoi wakan leje Loktak ki saktam aseng saktam u phangnaba Kaibulam Jawgi manungda leiriba Shanghai bu foreigner singna u phangnaba akoibada Kaibulam Jawgi akoibada Loktak ki akoibagi saktam ne ani koina lojaliba thangana singda singase makoigi lengbe kadriba generam duna koina thawiragadi ekoi masi
सिल्लिबा फेस्टिवल सिगी यामना चौबा वाहनथोक अमा थोकनी मणिपुर सरकार की यामना माय पाकवा अमा उइगनी हाइबे Ragailong thokiba thodok amada wahengbam thembung laikidaba thodok adubu Jalarong Union Imphal zone yamna kan yaningdaba phungdoragli thodok asida communal oiba mongda yengbidanaba appeal tawbaga loinana maral lebising athuba matamda faduna maralgi matungina cherak pinaba davi tawri Imphal West Police Commando sinangarang numidang pung tarin makhairum taba matamda singjamai area dagi RPF PLA gi active member ani fare hari district asigi SP gi cherolamana fagalaba miyoi ani dudi Manohar Mayum Kumarjit sahin funitoi apokpa laikhidraba Krishna Gopal Sharma Kurai Singangbam directagi hauzikna Moirangkhom Sogaijam lerekta leibani hari atopa amaduna Gurumem Gunesur Sharma sahin fu apokpa laikhidraba Modumangol Saiton Salan Konjindagi hauzina singjamai sapam lekai leibani hari Hojik sana bagi pau lebih se. Sana bagi pau pijari. Amfana sinduri yang kita relak subah sisi mit lagliba Desember ki aroi baceul dagi final round sana bah horgani. Final round da pun tim kun getare nasurgya gani masigi manager meeting lagliba Desember ki tang tarada amfagi office da pangthokani hari. Apun fitness center ki ahumlak suba transformation challenge ki final measurement hayeng nabe bagi tang tara taruki ayupung mapan taba matamda nagamapal da leiba center asida pangtholagani final measurement asida punna candidate sanina sargyagani hari Association of Indian University ki meeting Makada Manipur University na sinduna University asige football ground na sathariba East Zone Inter University Women's Football Tournament ki ngasi sanage ahan ba mesta Manipur University na Bihar University bu goal tara amada maiti ba pikre Manipur University ki goal tara du Prameswari na punna goal mari chan mangam ki Ranaroi amadi Mandakini na goal ani amadi Umabati amadi Bimola na goal amamam chanba ngam kibani Amaramda Bihar University ki amata ngarba goal aduna Suita Kumari na chanba ngam kibani ngasi sanake ba ani suba mesta Ranchi University na West Bengal State University bu goal manga sino da maiti ba pikre Aroi ba madu ba pau amukhan na pijari Thum phanglaroi haiduna miyoi kiana mamal wang na thum leina kre Amaramda thum gi awat palaiti haina Minister Okendro na phongdoragli Manisna misigi matang da sathari bapung kunmari ki general strike na mahuksa ki punchida akai ba pikre amadi doan ba accident ki thodokta miyoi ahum sire amar sokle kasigi ISTB na pijaba pau matang sidalo sinjari niyang tabiri basungbu amukhan kurumjai